Mihael Manović i kupujte drvo. Nego Mihael, objasni ljudima kako ćeš napraviti paralete. Nije nas briga. Drvo, režeš drvo, imaš paralete. Dobro, ja sam Mihael Čudak i danas proizvodimo paralete. Danas samo je Luka Pintar, dođi pored. Činimo vam danas uslugu pa nas nećete morat gledati u facu. Istina. Paralete su... Ti objasni, ti znaš šta su paralete? Inače, ja ću... kako se zove? Raditi sve, ali Pintar će raditi jedan pojmu. Znači, napravili smo 25 cm visoki nacrt koji ćemo kasnije odrezati i trebamo ga samo replicirati 4 puta. Svaka čast. Ne bi trebao biti problem. Kako smo mi dobri matematičari. Da znam. Zato pada matematiku. Ko je tražio ovako veliko ravnalo? Ne znam, nekad je bilo. Ok, gotovi. Inače, svaka je po 20 cm, ne 25, krivo sam rekao. Ovo to je po 4 uvučeno i kaj bi rekao više, to je to. Vidite li, svaki dan učite nešto novo. Zapratite me na Instagramu, zapravo ne, ko mi govorim. Čekaj, daj digni glavu gore. To ne vidite svart. Sigurnost na prvom mjestu. Da, Pintar će umrijeti. Jeste li spremni? Jer ja definitivno nisam. Ovo je glasnije nego moja cura. Ljudi, ali volite prste? Ako ne, dođite vamo. Neš se ubit, neš si prerezati ruku. Ako umrem, reci curi. Wow, ljudi, živ sam! Nažalost. Sva 4 dijela jednako odrezani. Pintar. Stege. Da, one stežu. Očekivano, ne? Dobro si namjestio, bravo, i još je ukosio. Evo nas natrag, napokon mi opet ne možete vidjeti lice. Hvala Bogu. Ne. Molim te, radi. Kaj šišit ćeš me, a? Rupe su svima. Znaš što znači, Mihael? Ne. Kakve ruke, mane. A da možda šipku prepoloviš na pola? Kad si mi to rekao? To sam ti rekao prije minutu, da je preveliko da treba... Pa ljudi, zaboravio sam prepoloviti šipku po pola, bravo ja, okej. Zalijepili smo šipke, jedno što je ostalo da se sasuše, 12 sati, još ćemo staviti kasnije logo na njih i vidimo se sutra. Uspjeli smo ucrtati Trnover logo na ove paralete. Na ovaj tu smo biceps emoji, a od traga, njegove inicijale. Ajde pišite u komentare koliko ovo izgleda siko od 1 do 12. To je bilo sve od mene. Vidimo se u idućem videu.